Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA ka Jawai uba Wailadki Shylla haka arpau terik jeliu ulalit ban Jurip ya kyang nang ba Government College Jawai nagbenta ban Bishar Bniah Kumno ban Pynbha Pynmiat yaka hagani ka jinglet Jurip MLA ladon lang ka principal ka kong LM darnei ki officer ka PWD na lor kiwe MLA ulalit ban Jurip ya benta jong ka college na do ka kantin ka jaka batmu bantay ya ka quarter jong kinong hikai ka auditorium ka balajat rathai ki kamra class na lor ka library. Hadin beladap ban Jurip pada kendo ikibuat district jong kyang nang ba Government College uba Wailadki Shylla ulaong bagani gamdei kasian ke beningkong ba uan Jurip ya college baladapet ya ki saudong saukun jong college ru kaladan ke jingkela hendai ke ke bahakmat ya u kumu MLA ulaong ke jingdu kelas jong ki kena kamtam hakapor admission kadai ke jing ke baga college kamat na kisnam syakisnam. Halor kini kijing baro uba Wailadki Shylla ula pentip bula dap ban pensngau sya menteri rang ba kajela hakapol wan hiar sya Jawai bat nak liang jung menteri rang ba ru ula kular ban penhe ka college hakabede bagijing Pynbha Pynmiat ka college na do ki additional classroom nak benta ki department beper ka auditorium kajing penhe ka kantin ka quarter lor kiwe uba Wailadki Shylla ula pentip bala penkre ka plan ka bakat la kumno lai phok lor tingka Kenang ban pha syaka sarkar bakan le ek badan kam nak benta ke jimintoi jong ki samla puli. Renovation approximately timeline. Ni jeng wan nem tok ga senong ga sen ko nang kong na do ini ski gula dep le lenger ri de jo wan pat jan mulumala la jan da pai pi ga surrounding yang college la jan mulumala jan yu pi jing kelan tangki ka go khmat do go ne liang yong nga ka mo e ne na waro kinong chong chong ngi lom jan tia go jo yoi manus nem to ka jing do class yong khna ko to wa kham tam ka por admission ka ni to ko na ga le yoi to jing ko na ga kisnem ta ne te daw hagini ki Bniah ko dep le jing wan yong chief minister em burom yong ichini ta de yo raise yang ni ga issue te ne liang yong o de eu ga assurance ko ne benta ka extension yong ki additional classroom then ne ga singa da wan hadin ga jing discourse wan ne liang yong chief minister bat kam jo le deputy chief minister yong ga than yong i ma nya bhalang dhar tem te da wan ne da ya ha ga jing em lang na do executive engineer yong ga PWD building ka principal yang ko kyang nang ba government college yang ka kinong hikai ko am lang kada ya pai i le da abi le ne liang yong ki ka jing em tam ko khmat do ta hadnen ni ga jing meeting go chwa lai inspection da khana ji to ko khmat hi to ka additional classroom nei benta ki mo ki department do fair ko man chutom ha kam man kapte hai jo i por le de yoi wa to ka ta ka auditorium yong ka college ko da jo em kam ko por ban to du kat ka college hen rei wat ki government function le lenger penem kam ni tai man ko te ka condition ko da mot ko man yo hoi ti penem kam te nei te daw ka ti le to ko khmat ha na lor nei te da pen snyang ki le to ki kwa yong ki ni pen tau pon he ka kan tin ni ba mo na jo bon ko lai ni sukan kat ki no hikai ko boy bon di pli jing bon kam gum yo pun kre le ne song te ka bam le di ko biang na yum te to ko em ye ka kan tin ko ra piang ko ra he thau ko yu accommodate kat kam jing em ye ki na school ka te le ko khmat da bo ni kam jo le ya ki quarter staff ki yong ki staff ki wa ki no hikai ni ki wa mot em kam yo kam ka yai por te kita to ki wa khat na lor kita le em gi bon ang bon hi tam han rei chim yo to ni to ko main focus chwa kam man ki yong pi to ne pita ka infrastructure development te kita to ki ni ku da lali pa le rangkat ye i thau lu da lali pa ye te khmat kam jo ya ka auditorium ka canteen kam te te pa i ne bha wa to ka jing ki yong to da bu gi ya ka budget ko lu mala hawa hanen ku boy hawa hanen ga te dang ya klamo engineer to ha pangkre estimate ko le phau ko hawa hanenวัดกัดเตละดาวไปชมกับโดเมนกัดกำกับจริงว่า availability of fund แต่นักเรียนยังอิวพังเครคำว่าเรียบหาครูหัวหันหนึ่งแต่ก็ estimate แต่นั่งวันนี้เป็นตาวอยู่ push ใช่ไหมอยู่ sanction ada elias กัดว่าอยู่ลาวสมันนั่งว่าเลยมันก็จริงกระคู่ยาที่ขณะวันพอแวร์ปอกอยู่ college อย่างนี้